We just want to say how overwhelmed we are. You've been wrongfully detained for a long time, and we're glad you're home. I miss you so much. So happy. We'll see you very soon. Oh. We're in the Oval Office. Yeah. Gosh, I love you. See you soon. Min jiem għal ġimgħat, għal xhur u anke kważi snin. ċittadini Amerikani miżmuma f'ħabsijiet Russi niżlu fl-ajruport ta' Joint Base Andrews f'Maryland bħala persuni ħilsa huma nħelsu bis-saħħa ta' ftehim milħuq bejn l-Istati Uniti u r-Russja. Żewġ ġurnalisti u ex-Marine Amerikan, Evan Gershkovich, Paul Whelan u Alsu Kurmasheva intlaqgħu mill-President Amerikan Joe Biden u l-Viċi President Kamala Harris. Magħhom anzjużu fuq ix-xwiek il-qraba tagħhom. It-tlet Amerikani kienu ġew mixlija mir-Russja bi spjunaġġ. It didn't feel real until we were flying over England. I'm a British citizen, Irish citizen, Canadian and American. So as we came over England and I looked down, that's when it became real. Il-qbil bejn iż-żewġ naħat tra l-ħelsien ta' 24 persuna minn 7 pajjiżi. In-negozjati kien ilhom għaddejjin sena u nofs u għal xi żmien weħlu minħabba talba ta' Mosca għal ħelsien tal-isnajper Vadim Krasikov li kienet jiskonta omru l-ħabs il-Ġermanja. Ma' Krasikov, issa meħlus, inħelsu wkoll 7 priġunieri Russi minn ħabsijiet fl-Istati Uniti, Norveġġja, Slovenja u l-Polonja. Krasikov u Russi oħra meħlusa wkoll li nataw merħba ta' eroj mill-President Russu Vladimir Putin li flimkien mal-familji tagħhom laqgħuhom fl-ajruport.